amakuru ufite rero Red Tabara iherutse gukubita FDNB kimisirikana nacyo cyabaye nka FARDC pe aho utagikubita M23 yagihundiye ingoma y'abaporoso FDNB gisike cy'u Burundi kure mu 23 ni ingoma y'abaporoso M23 ironda muri style shaka Red Tabara rero nayo yiturije ara mu bibira byo muri Haut Plateau amakuru twamenye nuko iherutse kongera guhana icyo bita FDNB zari zivanze n'abarundi plutôt zari zivanze na FDLR zivanga na Wazalendo ngo bajya kugaba ibitero kuri Red Tabara. Red Tabara rero irongera irabahana ntabwo byavuzwe cyane ariko na makuru mashya twamenye yabaye mu cyumweru cyashize aho Red Tabara yagize icya ikibasirigise ingabo z'u Burundi ariko abarundi nabo ngo basigaye barabaye aramo kugiriranga nabo kose nabonye video kimwe cyane mu manyereje ama video ya yiswe by'inkona nibonera kuri ziri gutunga na zitukana ngo amatora yagenze nayo nasa kuri byari byo neza. So Red Tabara rero muri no minsi iracecetse cyane ariko abantu benshi ntabwo bazi icyo icecekanye. Red Tabara n'umurindi wayo tuzi Red Tabara iri kumena coalition imeze gutya ya FDLR, FDNB ndetse na Wazalendo. Iyi Red Tabara igihe ya bastinga bwana Neva uko tayari kupigana. Yes, ngira ngo nkuko mubibonye muri video itambutse iyo ni Red Tabara ikomeje kugenda igaragaza imyiteguro ikomeye cyane aho amakuru duturutsa hirya no hino hara ku butaka bw'igihugu cya Kongo by'umwihariko mu bice biherereyemo izi Red Tabara imyiteguro yakomeje kugenda iba imyiteguro ndetse ubu byamaze kugenda bigera hariya Igitega aho bivuga yuko President Evariste Ndayishimiye amaze kugenda ategura defense z'abasirikare bakomeye cyane bagomba kujya guhangana na Red Tabara ariko nyamuneka di umuvugizi wa Red Tabara nawe yamaze kuritsira ndetse agaragaza yuko biteguye gukora ibishoboka byose bakisubiza ubutegetsi cyangwa se bagakuraho ubutegetsi bwa CNDD-FDD bamaze igihe mu by'ukuri bujujubirije abaturage. CNDD-FDD ni ishyaka riri ku butegetsi muri iki gihugu cy'u Burundi guhera mu mwaka w'ibihumbi 2000 hafi ngira ngo na 3 n'atari na 4 aho bivugwa yuko rero ubutegetsi kuva bagera ku ngoma ikigaragara nuko hagenda hagaragara ivangura rikomeye cyane ryita ku moko ndetse CNDD-FDD mu byibuke neza yuko igizwe n'abaturutse iki gihugu cyangwa se abahunze iki gihugu batandukanye yaba abahunze mu mwaka 2015 ubwo General Niyombare yageragezaga kudeta igapfuba ariko nanone ibi ngibi bivugwa yuko nubwo bwose ibyo byose byakozwe General Niyombare no muri yateguye umugambi wa kudeta CNDD-FDD isanzwe iri mu mashyamba ya Kongo mu by'ukuri kugira ngo barebe yuko bazabohora igihugu bacyambure abadede. Ubu rero biravuga yuko imyiteguro ikomeye cyane leta y'Kinshasa iyo rwose leta y'Ibujumbura rwose ngo yitege ibishoboka byose kubera yuko iyi Red Tabara yaje ije ku munsi w'ejo nibwo twabonye makuru avuga yuko barimo barikusanya mu bice bya Kamanyora ndetse imyitozo ikomeye cyane ngo barimo baragenda bayihabwa n'inyeshyamba za M23 ndetse amakuru anavuga yuko mu ijoro ryakeye mu Cibitoke rwose hongeye kumvikana urusaku rw'amasaso ndetse no gukoranaho aho bivuga yuko defense z'igisirikare cy'u Burundi bari baraye izamu cyangwa se bari kuri patrol batatu baje kugenda bashimutwa n'uyu mutwe ari Red Tabara ndetse nkuko bigenda bitangazwa. Ariko nanone turaza kugenda tureba nanone ibigezweho Igitega cyangwa se ku butegetsi bwa Gitega nanone harimo haraturukayo amakuru menshi atandukanye cyane nyuma yuko President Evariste Ndayishimiye nabo bafatanyije kuyobora iki gihugu by'umwihariko bo muri CNDD-FDD barimo Reverien Ndikuriyo abakomeje kugenda bagaragara cyangwa se bigaragara ko bari kurebana ayingwe. Amakuru aravuga yuko igitoro cyafatiwe kwa Shabani cyamaze guca ibintu aho bivuga yuko case zose zamaze kubirindurirwa ku mugabo bita Reverien Ndikuriyo. Uyu mugabo mu by'ukuri bivuga yuko ari mu mazabira isaha n'isaha mushobora kuza kumva yongeye kwisubiranamo na President Evariste Ndayishimiye. President Neva yararimo rero arabyina umuziki ukomeye cyane aho yagaragazaga yuko yongeye kwigarurira igikundiro ndetse no na partnership n'uyu mugabo Reverien Ndikuriyo. Ariko amadega atandukanye uyu mugabo Reverien Ndikuriyo arimo aragenda akora muri CNDD-FDD biragaragara yuko mu by'ukuri iki kizere yahawe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi gishobora kuza kongera kuyoyoka akongera akaba political rivalry wa President Evariste Ndayishimiye nkuko mu bihe bitandukanye byakomeje kugenda bigaragara mu gisirikare cy'u Burundi. Naho rero ubigikuba cyacitse bafite ubwoba bukomeye cyane
bafite ubwoba yuko Red Tabara isaha n'isaha yakongera kugaba igitero nyuma yuko rwose ibimenyetso bimaze iminsi bigaragara yuko Red Tabara irimo irikusanya FDNB. Ubwo n'ubundi ibyo biri bube cyangwa se Red Tabara ibinjiranye cyangwa se isa naho ije mu bihe bibi mu gisirikare cy'u Burundi, aho harimo umwiryane n'amacakubiri aterwa no kutavuga rumwe ku bijyanye no gupanga no gushyira mu bikorwa ibijyanye n'intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo, aho Perezida Evariste Ndayishimiye rwose n'abasirikare bakuru barimo Prime Niyongabo batarimo barumvikana cyangwa se batari kuvuga rumwe ku kigomba gukorwa. Prime Niyongabo we arasaba neva yuko bakora defense cyangwa se abasirikare bose b'igisirikare cy'u Burundi ku butaka bw'igihugu cya Kongo bakajya gucungira umutekano ku butaka bw'u Burundi, ariko neva nawe akavuga ati nyamuneka mujye gushaka amabuye mujye no guhangana na Red Tabara mu mashyamba ya Kongo. Nubwo rwose amakuru agaragaza yuko igisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri cyananiwe kuba cyahangara Red Tabara. Turaza kugenda tureba amakuru menshi agiye atandukanye, tuza kugaruka n'ubundi nkuko twabibabwiye mu ishyaka rya CNDD FDD turebe Perezida Evariste Ndayishimiye wahawe inshingano zo kuyobora umuryango wa Afrika yunze ubumwe, ese arabihuza na pressure ikomeye cyane iri muri iki gihugu, yaba iyo mitwe yitwaje intwari irimo Red Tabara, yaba ibibazo by'ubukungu, yaba ibibazo bya politike ndetse n'imipaka n'ubanye n'amahanga n'ibindi bihugu. Ibyo byose rero biragaragara yuko ari ihurizo rikomeye cyane Son Excellence Evariste Ndayishimiye afite kandi agomba guhandoringa uko byagenda kose, kubera yuko mu by'ukuri imyiteguro ndetse n'aho buryo bigeze urabona yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri ibintu bishobora kuba byagiye bimubana ibibazo. Nibyo rero reka duhere kuri aya makuru rero avuga yuko mu ijoro rya kera Red Tabara gabye igitero mu ntara ya Cibitoke, ishimuta abasirikare bagera kuri 3 b'abarundi bari kuri defense cyangwa se kuri patrol, aho amakuru avuga yuko ku masaha ashyira umugoroba w'ejo nibwo hakomeje kugenda hagaragara bamwe mu basirikare badasanzwe ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi benshi bakagira ngo ni ingabo za M23 cyangwa se n'abasirikare ba M23, ariko yari Red Tabara mu by'ukuri yari irimo iritegura akuba yajya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Biravuga yuko rero mu masaha ashyira umugoroba nibwo baje gutera ndetse bakora ambush ikomeye cyane, batega igico abasirikare b'abarundi batwaramo 3, ubwo abandi nabo barashwe, ndetse ibi bigaragaza yuko Red Tabara n'ubundi igifite gahunda yo kuba yagenda igakuraho ubutegetsi bwa Gitega mu bihe bitandukanye bwakomeje kugenda mu by'ukuri bugaragaza yuko ari bwo nyirabayazana kuba abaturage mu bihe bitandukanye bagenda bahura n'ibibazo by'ubukene. Ubwo rero n'ubundi icyo gitero cyarakomeje, ariko amakuru agera igitega biba ngombwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye anohereza defense nshyashya z'abakomando b'abarundi kugira ngo bajye kurinda imbibi n'umutekano w'igihugu, ariko bisanga n'ubundi Red Tabara yakubise cyangwa se yakoze operation itagenda, ndetse abasirikare b'abarundi kugeza isaha ntiwamenya ngo bazimiriye he cyangwa se Red Tabara yabajyanye he. Gusa ikiriho cyo nuko uyu mutwe wa Red Tabara mu by'ukuri waba urimo urategura ibitero bikomeye cyane hano ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi nanone akavuga yuko muri CNDD FDD ibi naho bitoroshye cyangwa se mu badede nabo intambara bakomeje kurwana nabo niboroheye, nyuma yuko abayobozi b'amakomine nabo bakomeje kwigaragambya bagaragaza yuko batagikeneye ubutegetsi bw'abadede, ndetse bikavugwa yuko ibi birimo biranajyana n'imyigaragambyo ikomeye cyane yateguwe na Denis Bucu mu nkuru nziza. We utavuga rumwe n'ubutegetsi rwose mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda anabigaragaza, anasaba abaturage bose b'igihugu ko bagomba guhaguruka bakarwanya akarengane, ihohoterwa ndetse na politike mbi ya CNDD FDD yimika ivanguramoko n'ibindi bibazo byose bigaragara hara ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Benshi bakagaragaza yuko rero uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri yaba ari mu mazi abiri. Ibi nanone ariko ntago biri butume turenze ngo ku kijyanye n'amatora ateganyijwe mu mwaka utaha, no mwaka mu by'ukuri witezwemo byinshi, ariko kugeza izi saha abarwanashyaka ba CNDD FDD n'izi saha ntago baramenya ngo bizagenda bite, uko ntago ishyaka riramara kugenda ritangaza ugomba kuba kandida perezida, niba koko Perezida Evariste Ndayishimiye azongera kugirirwa icyizere n'abaturage b'abarundi cyangwa se hakaba hazatorwa undi ushyirwa mu majwi akaba Reverien Ndikuriyo. Ibyo byose rero nibikomeje gutegerezwa hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ariko abaturage bazi imikorere ya CNDD FDD bakavuga bati nta keza cyangwa se nta kabi katari CNDD FDD, kereke iri shyaka rivuye ku butegetsi hakayobora andi mashyaka ya politike arimo Iprona, arimo CNL. Ayo ni amashyaka ya politike mu by'ukuri nayo afite abakandida biteguye kuba bafata ubushumba bwo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo umugabo bita Agatorwa sa ku munsi w'ejo nibwo twamugarukagaho, yamaze kujya mu itangazamakuru ku munsi w'ejo, ngira ngo nibwo twabagezagaho amakuru yuko uyu Agatorwa yamaze kugenda atangwa nk'umukandida perezida mu ishyaka ryiwe,
ariko ejo nibwo yaganiraga na kimwe mu bitangazamakuru cyandikira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bita SOS Media, nibwo yemeje yuko mu by'ukuri noneho cyaba ari cyo gihe cyo guhangana n'ishyaka rya CNDD FDD, akabohora abarundi mu bihe bitandukanye babayeho, abasa naho baboshywe n'ibibazo by'ubukene n'amahitamo mabi ya politike, ubanye n'amahanga bufite ikibazo. Ibyo byose rero bikaba ari ibikomeza kugenda abitegurwa kugira ngo harebe yuko ibintu byagenda bihinduka hariya ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Turi buze kugenda nanone tubabwire andi makuru avuga yuko ni ikintu ubona yuko gikomeje kugenda kibazwa ndetse kandi gitekerezwaho mu buryo navuga yuko bugoramye kandi binateye n'ubwoba, aho bivuga yuko reverend ikwiye kugaruka ko mu ishyaka rya CNDD-FDD ntabwo ari intsinzi ikomeye ku ishyaka rya CNDD-FDD, ahubwo bishobora no kuba ikibazo cyangwa se ihindukiro ry'ishyaka rya CNDD-FDD, kuko uyu mugabo ni umuntu urashinjwa kuba hari na bamwe ashobora kuba akorana hamwe n'abanyamahanga cyane, hanakomazwa kuri Reditabara yuko ashobora kuba anakorana nawe mu ibanga rikomeye. Yego, hari umugabo wahoze akuriye imbonerakure mu ntara ya Bubanza, ngira ngo yitwa Rajabu, sibyo ko irindi zina rye ry'ikirundi ntari kuryibuka, ariko yitwa Rajabu. Hari amakuru rero ku munsi w'ejo yakomeje gucicikana avuga yuko iwe mu rugo rwiwe hafatiwe amajerekani 198 y'ibitoro, ndetse bivuga yuko ubutasi bw'igihugu cy'u Burundi aribwo bwakurikiranye aya makuru. Gusa harimo haravuga yuko yaba ari cyangwa se ibi bitoro by'amagendo byaba ari bya Reverien Ndikuriyo, akaba akoresha uwo Rajabu. Rero biravuga yuko byaba ari akamaramazano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Urabibona ute kuba Reverien Ndikuriyo akomeje kugenda akigaragara muri izo case kandi yaramaze kugenda agaragaza yuko yongeye kwizerwa n'ishyaka? Ibi ntibyaza kongera guteza confusion, cyane cyane yuko uyu mugabo we Rajabu we n'ubundi bisanzwe atavuga rumwe na Perezida Neva badacana uwaka. Ngo iki cyo cyagiye kiba n'ikibazo gikomeye cyane, bamwe mu babarizwa mu ishyaka rya CNDD-FDD abakorana na Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse kandi baba ari abarimo n'ababarizwamo mu buryo bw'imikoranire isanzwe mu ibanga cyangwa se mu buryo bweruye. Ariko ikibazo gihari aha mu ishyaka rya CNDD-FDD harimo bamwe mu banyepolitike bakigaragara bavugwaho gukorana bya hafi na bamwe mu bo twakwita yuko batumvikana cyangwa batumvira neza Perezida Evariste Ndayishimiye. Rero guhera ku munsi w'ejo hari ibice twagiye twumva iriya misozi ya za Bururi, tugenda twumva imisozi ya za Murunga, twumva imisozi yegereye za Rutumbura, imisozi ya za Mugala, imisozi ya za Rutinga na za Rumonge, havuga yuko abayobozi bayoboye biriya bice cyangwa se ziriya ntara, bamwe na bamwe turere bamwe na bamwe bashobora kuba bafite uruhare mu mikoranire ya hafi n'umutwe w'amakuru yacu cyangwa se Reditabara. Akaba ariyo mpamvu bivuga yuko abayobozi umuyobozi mukuru w'intara ya Rumonge, uyoboye intara ya Rutumbura, uyoboye intara za Burunga na Bururi, bikavuga yuko bashobora kuba bakurwaho hakaba hashyirwa abandi, ndetse kandi ibi byatangijwe n'uko n'ubundi hakomeje kugenda hakorwa imipangu ikomeye cyane muri bino bice. Ibi rero bigaragaza yuko nubwo hari abakorana na Perezida Evariste Ndayishimiye, hakiri n'ikibazo gikomeye cy'uko ishyaka rya CNDD-FDD aka kanya kirimo akajagari, niba umuyobozi w'intara cyangwa se w'akarere n'umuyobozi wa Bubanza, umuyobozi w'imisozi ya za Burambi cyangwa se za Kazugu, y'imisozi yegereye za Kiryana, y'imisozi yegereye hano za Gisanze na za Bururi cyangwa se Buheka, bifata bakaba bamutera ubwoba bakamufunga iminsi 2 cyangwa 3. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko mu gihugu cy'u Burundi mu ishyaka rya CNDD-FDD bwakiriye ikibazo ngira ngo ibi bivuze nyuma y'uko ku itariki 13 z'ukwezi kwa mbere umuyobozi uyoboye intara ya Rumonge yatawe muri yombi, agafunga iminsi 4, agahita arekurwa, ariko hakaza gusangwa ngo ibyakekwaho cyangwa se ibyo kugenda bavuga birimo gukora n'umutwe wa Reditabara bitari byo, ndetse no gukorana n'abandi banyamahanga cyane bahurije hamwe kugira ngo barwanye ishyaka rya CNDD-FDD. Hari andi makuru nohoje avuga yuko mu gisirikare cy'u Burundi General Prime Niyongabo, ngira ngo umugabo usanzwe umumenyereye, Prime Niyongabo ku itariki ya 28 ku itariki 5 z'uku kwezi nibwo yasohoye itangazo rikomeye cyane. Iri tangazo risohoka
risaba ingabo z'u Burundi zose zifite icyo bita pasiporo ariko zitari iz'akazi, ari ya pasiporo umuntu ku ruhande rwe yishakira. Ubwo ni pasiporo n'ubundi isanzwe wowe ushobora gutunga atari pasiporo y'akazi. Ngira ngo urabibona ko abasirikare bagira pasiporo z'akazi. Yes, pasiporo mu gihe bashaka kujya mu mission bitiriwe bibarushya, leta ibizibafitiye bakabaha pasiporo zabo bakagenda. Ariko umuntu akagira na pasiporo ye ku giti cyiwe. Noneho Premier Niyongabo yasohoye itangazo asaba abasirikare bose b'iki gihugu cy'u Burundi bafite pasiporo zitari iz'akazi zindi ku ruhande yuko ku itariki 15 z'uku kwezi zigomba kuba zabaye deposit muri etat major y'igisirikare cy'u Burundi. Uwo bita Brigadier General Diomede Ndegea, uyu nawe n'undi musirikare mukuru ndetse binavuga yuko ari nawe uyoboye ingabo z'u Burundi ku butaka bw'igihugu cya Kongo, asa naho yopoza ibyaje kuvugwa cyangwa se itangazo ryaje gutangwa n'umugaba mukuru w'ingabo. Ibi rero benshi mukurikiranira hafi by'iki gisirikare cy'u Burundi bakabona yuko nanone ryaba ari irindi bara riguye mu gisirikare, mu gihe hagati mu basirikare ubwabo bashobora kuza kwisubiranamo. Ese ne hakubitiraho kuba 23 n'undi taboroheye mu burasirazuba bwa Kongo muri Kivu zombi, hagakubitiraho n'uwo mwiryano ugiye kuvuka mu gisirikare cy'u Burundi. Ibyo mu mboni zawe bwana Kanemba Aimable urabibona gute iyo ntambara yo noneho Neva arayihosha ate? Icyo mbona ngira ngo mujyamo na n'umugabo Reverend Kuriyo ni umugabo utagikunda kuvuga kugabo menshi, umugabo mukuru w'ingabo kuko arabigaragaza. Prime Niyongabo, pardon. Prime Niyongabo. Akunda kugaragaza yuko n'ubundi utakunda kuvuga amagambo menshi, n'ubundi we ibyo bigaragaza mu bikorwa. Ni umusirikare. Ariko uyu mwaka washize 2025 hagiye humvikana ibibazo byagiye bibaho hagati mu ishyaka rya CNDD-FDD, hagati muri FDNB, umugabo agashaka kuyivamo, ubundi agasa naho bihungira kure ntagire icyo avuga. Mwagiye munumva yuko ngo bafitanye amakimbirane na Perezida Evariste Ndayishimiye, uyu mugabo ntagire icyo bivugaho cyane mu buryo bwimbitse cyangwa bweruye. Mwagiye mwumva amagambo agiye avugwa ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda hagati ku gisirikare cya FDNB, bataka uruhande rw'urwego rw'umutekano rw'igihugu cy'u Rwanda RDF, kwinubira amagambo menshi yigeze atangaza. Ibi rero byagiye bisohokera Perezida Evariste Ndayishimiye kuba ashaka kugaragaza yuko uyu mugabo n'ubwo wenda amwizeramo ku mbaraga ze n'ubwenge bwe n'ubushobozi, ariko ngo uyu mugabo cyane kuvuga cyangwa se kugira icyo atangaza ku mwihariko w'amakimbirane ari hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba bigenda gakeya. Ibi rero mu bice rero yuko ashobora kuba atanumvikana neza na Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko habaho na proposal yuko uyu mugabo yakwamburwa inshingano ze, ariko biza kuvuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye iki kintu yashatse gusa n'ahagitekereza, baramubwira ati waririnda warikoze mu jisho usigaranye rimwe abumira cyarimwe. Bituma rero uno mugabo aguma ku mwanya afite kuba umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Aka kanya bivuga yuko kuba ariho imikoresha Perezida Evariste Ndayishimiye yashyizweho n'abandi basirikare bakomeye, bivuga yuko akabaye kuba wenda yaranafunzwe cyangwa se yarambuwe n'izi nshingano, ariko kubera yuko ahagazweho n'abandi basirikare n'abandi bari mu zindi nzego zitandukanye akaba yaragumye muri uno mwanya. Ibi rero ndakubwiza ukuri yuko ikibazo gihari hano mama ko yatatu gutekereza iti twebwe n'ibishoboka tuzaga ibitero ku Bujumbura, tuzaga ibitero mu gihugu cy'u Burundi, ntabwo tuzemera kwihanganira ko mitwe yitwaje intwaro bimwe n'ibijya guterezwa mu kigo cya gisirikare Bururi, ntabwo tuzemera yuko ibitero bituruka ku kigo cy'indege cya Makumyabiri International. Twakomeje kubirebera. Iki rero ni ikibazo ubona yuko gikomeje kugenda kiyongera kandi bijyana n'uko no hagati mu nzego z'umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Navuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka no kugaragaza yuko ashaka kuhakora impinduka, iki kigatanga ikindi kibazo gikomeye cyane twebwe twibaza bati noneho iherezo ry'igihugu cy'u Burundi cyangwa ry'inzego z'umutekano w'igihugu cy'u Burundi ibintu biraza kurangira gute? Yego Karemba, ngira ngo twanzura ku kijyanye na politike y'iki gihugu cy'u Burundi, birazwi neza yuko umwaka utaha 2027 iki gihugu cy'u Burundi hateganyijwe amatora ya Perezida wa Repubulika, ariko kugezana n'izi saha CNDD-FDD ntago iragaragaza ninde ugomba kuyiserukira nka kandida perezida. Benshi barashyira mu majwi Perezida Evariste Ndayishimiye yuko yakongera kugarurwa
akagirirwa icyizere n'iri shyaka. Abandi bakavuga bati Reverien Ndikuriyo nawe bitewe n'icyizere afite mu mbonerakure ndetse n'abandi bayobozi bakomeye mu gihugu cy'u Burundi aha uwo mwanya yabishobora. Abandi bakavuga ati Gervais Ndirakobuca nubwo ari umugabo udakunze kugaragara muri media cyane ariko ni umugabo uri serious, ndetse hakabamo n'ikindi gice cy'abantu kivuga ati nta keza katari CNDD FDD. Bwana Karimba Aimable, mu mboni zawe, mu mbona kazoza zawe, Perezida Neva arongera kuyobora abadede umwaka utaha, arahabwa icyizere? Mu mboni zanjye Perezida Neva birashoboka, kuko cyane political system za hano muri Afurika kenshi usanga haba harimo kudomina cyane kw'ishyaka rimwe, kandi nanone kudomina kw'ishyaka rimwe ugasanga mu ishyaka runaka hari umuntu ufite ijambo witwa Gakiza. Ibyo ni ibintu bisanzwe, ariko cyane noneho twagira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi tugasanga Perezida Ndayishimiye asa naho ubuyobozi bw'igitugu cyane, kuko ugerageje kugira ikintu asa naho avuga gisa naho kimuhamaganira kuri cya kigaragaza yuko adashoboye cyangwa adashobotse, ashobora guhura n'ibibazo bikomeye. Nubwo nta kintu kiratangazwa Perezida Neva bataravuga yuko ari we uzaserukira itaka rya CNDD-FDD, ariko mu makuru y'ibanga ahari rwose no kuri mugabo ari we uzagaruka akongera kubera igihugu cy'u Burundi rwose ntabwo ibanga rikomeye bwana mukuru. Mu mboni zawe abarundi ntibaba bapfuye kabiri nk'uko bavuga bati turataka ubukene, ikibazo cy'ibitoro, ifungwa ry'imipaka, ibanye n'amahanga, politike yarashwanyaguritse kubera ubuyobozi, ntabwo abarundi baba bapfuye kabiri mu mboni zawe? Yotewe no gusa naho asohorera mu nduru na bamwe mu bantu nakwita yuko ari inshuti ze za hafi, abo ni abayobozi yishyiriyeho mu myumvire ndetse n'imitekerereze ye. Urwego igihugu cy'u Burundi cyo kiracyafite imyaka myinshi kiri aharindimuka, kiri mu bibazo ukurikije uburyo cy'isi ihagaze aka kanya. Aimable, reka ngushimire.